Poštovani posjetioci, dobroveče i dobrodošli na program pod nazivom Kosmose iz Klupka Rađa. Ovim programom ulazimo u finale 55. Disovog proleća. Iza nas je mnoštvo različitih programa koje smo realizovali od početka marta do danas, a ispred nas je dodjela Disove nagrade pesniku Đorđu Nešiću za 2018. godinu i dodjela nagrada mladim autorima koji su pobedili na ovogodišnjim konkursima Disovog proleća. Večeras predstavljamo stvaralaštvo autorke Jovane Marojević, koja je na prošlogodišnjim Disovim svečanostima dobila nagradu Mladi Dis i njenu prvu knjigu poezije Uberi me, koju je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis objavila u oktobru prošle godine i predstavila publici na Beogradskom sajmu knjiga. Osim autorke, večeras će o knjizi govoriti Sonja Milovanović, član žirija za nagradu Mladi Dis. U okviru pesničke manifestacije Disovo proleće od 1979. godine postoji konkurs za rukopis prve pesničke zbirke. Nagrada podrazumeva objavljivanje knjige i plaketu Mladi Dis. Organizator je ograničio godine učesnika na 31, rukovodeći se činjenicom da je Vladislav Petković Dis imao toliko godina kada je objavio prvu knjigu Utopljene duše 1911. godine. Knjige mladih, još neafirmisanih pesnika, nagrađenih na konkursu za najbolju prvu zbirku, biblioteka objavljuje u ediciji Tokovi. Ova edicija ima izuzetnu vrednost jer uvodi nova imena u srpsku književnost, od kojih su neka postala prepoznatljiva kada se govori o modernom srpskom pesništvu, poput pesnika Živojina Milenkovića, Vladimira Stojnića, Dragana Radovančevića, Bojana Vasića, Jane Aleksić i mnogih drugih. Naša večerašnja gošća, Jovana Marojević, rođena je 23. maja 1985. godine u Nikšiću, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne, specijalističke i magistarske studije završila je na katedri za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Trenutno je na doktorskim studijama i radi kao asistent na matičnom fakultetu. Oblasti njenog naučnog interesovanja su kritička pedagogija, pedagogija ranog detinjstva i sociologija detinjstva. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih projekata, a trenutno radi na doktorskoj tezi Autonomija djeteta i institucionalni model djetinjstva u Crnoj Gori. Majka je dvoje dece, piše poeziju, a kakvu poeziju piše, na početku ćemo čuti od same autorke. Izvolite, Jovana, pročitajte nekoliko pesama. Par pesama. Hvala. Femina. Sirvija ljubavi, izvuci glavu iz rerne, ispeci pitu od jabuke. Silvija, Simon, Mago, moje majke, kćeri rebra, okupite se, žene muževa, čovječice, bebama zanijete, snova svisnutih, riječima zanijete, prsti u svelih, pokušanih prsti u vojski, vojskovođe nikad pale, nikad svoje, uvijek nečije etne, jer zato jeste, izlijte se, oklope skinite, iz hada nespasene, neobuhvaćene vode bezobalne, ubave mome, usamljene gledisanke, stanite uz mene. Silvija, Simon, Mago, pod mladim nebom zaigram u školice. Silvija ljubavi, izvuci glavu iz rerne. O ljepoti pjevaj mi da od nje nesvisne. Silvija me živije, oguli mi jabuke. Još jednu, recimo, kraću. Da se publika malo pozna sa poezijom. Malo da čita. Voćnjak. Posadio bih suvu šljivu u tebe, na mjestu vlažnom i toplom da nabubri. Legao bih na tvoj jastup pubis, s uma sišao dok bih čas čekao, slušao je kako koru kvasi. Cijelog dana bol bi ti zadavala granice ti opširno šireći. Padali bi utvrđeni bedemi u tebi, kotrljene kamenje bih čuo. Sa dva glatka prsta, lud i mokar, a kušar pri porodu bih bio. Bijalu i natopljenu svečarije boja.
da mi je da znam kako tebi šljive rastu. Nagrađeni rukopis predstavlja pažljivo komponovanu pesničku celinu koja se sastoji iz 3 lirska ciklusa: Ja glidnika, Uberi me i Unutrašnji predjel i Unutrašnja trava. Reč je o poeziji intimnih stanja i doživljaja, intimnih kosmogonija, kako se veli u jednoj pesmi, koja su izražena probranim jezikom, bogatom slikovitošću i suptilno uspostavljenim ritmom slobodnog stiha. U širokom motivskom rasponu od preispitivanja telesnosti, erotike i seksualnosti do projektovanja vlastite intime u prostore prirode, trave, neba i jezika, lirski subjekt ove poezije progovara autentičnim i snažnim glasom koji povremeno ima potrebu da komunicira i sa književnim iskustvom Silvije Plath ili Julija Cortasara. Rukopis zbirke višeznačnog, zavodljivog i u isti mah provokativnog naslova Uberi me na najbolji način vraća veru u izražajne mogućnosti ljubavne i intimne lirike u savremeno doba u kome čini se upravo nedostaje poezije ovako bogate emotivnosti, iznijansirane čulnosti i smelog poniranja kako u dubine tela, tako i u metaforičke potencijale jezika. Zato je nagrađeni rukopis delom i na tragu poezije velikog Disa. Žiri 54. Disovog proleća u sastavu dr. Predrag Petrović, predsednik, Sonja Milovanović i Dejan Matić ocenio je da se rukopis za prvu knjigu Jovane Marojević izdvaja među pristalih 38 rukopisa i da vraća veru u izražajne mogućnosti ljubavne i intimne lirike savremenog doba. Sa nama je i član žirija koji je doneo ovakvu odluku, Sonja Milovanović. Ona radi na drugom programu Radio Beograda kao urednica za domaću književnost. Osnovne i master studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za srpski jezik i književnost. Trenutno je na postdiplomskim studijama oblasti naučnog interesovanja i su joj i stilistika, lingvistika teksta, poetika, semiotika. Naučne radove i književnu kritiku objavljuje u zbornicima i periodici. Sonja je inače napisala pogovor sa Audinu zbirku poezije, a večeras će reći nešto više o zbirci. Nekoliko stvari je, evo, Kosmos iz Puka rađa, tako se zove tekst mog pogovora i nekako bih neposrednije malo počela priču o ovoj knjizi zato što je na jedan nesvakidašnji način obeležila moje čitanje, zapravo vreme u kojem je nekako rukopis pristigao i kad sam ga čitala. A prošle godine sam čekala bebu dok smo žirirali. Sada čekam drugu bebu, evo, kada predstavljam ovu knjigu. Zašto to kažem? Zato što je, po mom mišljenju, glavni ambijent i atmosfera, zapravo atmosfera ili jedna od glavnih atmosfera ove knjige je upravo rađanje. I to je nekako, pored mene nije moglo da prođe neopaženo, zapravo onako snažno kako je tu Jovana pisala o rađanju. Rađanje je naravno ovde predstavljeno u jednom širokom spektru, širokom luku. Radi se naravno o rađanju pesme, o rađanju umetničkog dela, o rađanju prirode, ali naravno i o rađanju novog bića, dakle od dolaska bebe na svet, odnosno onoga što majka, žena proživljava. I to su, po mom mišljenju, nekako novi momenti u našoj poeziji, ako tako smijem da kažem, zato što na jedan nov način, ili pre svega preciznije novim pesničkim slikama, predstavljaju jedna intimna stanja, delikatna stanja, kojih zaista nema mnogo kada je reč o srpskoj poeziji. Ona se odnose, naravno, kako rekoh, i na dolazak novog bića na svet i sve ono što žena kao majka prolazi u tim trenucima. Ali se radi i o jednom rađenju prirode, dakle o jednom nagonskom životu pre svega, a to je opet u dominantnom toku srpske poezije danas retko ili, mogli bismo da kažemo, marginalnog. Znači, govoriti o prirodi, povratak
Zapravo ova knjiga, makar smo je mi tako videli, u žiriju je na neki način povratak prirodi za razliku od onog magistralnog danas toka urbane poezije. Dakle, govori se pre svega o jednom nagonskom, primordijalnom životu i ono što me je recimo navelo da pomenem ovde i u svom tekstu junakinju Kortasarovog romana Školice magu, a koju smo čuli i u ovoj pesmi koju je Jovana pročitala i ta knjiga se inače provlači kroz ovu zbirku, a i sama zbirka je došla na konkurs pod šifrom Školice, jeste baš taj što je Jovana uspela, dakle da jedno drugo umetničko delo, veoma snažno, protka kroz svoj doživljaj i da nam ispripoveda i maginu, i svoju, i možda sudbinu žene uopšte, mada ja naravno ovde moram da se ogradim i da kažem, kada pominjem naravno to žensko iskustvo, da ova poezija nije feministička, dakle ne radi se o feminističkom pismu, ali se radi o iskustvu, naravno, pre svega ženskom. Maga, zašto maga? Pa zato što maga, kako sam ovde rekla u tekstu, ona život osjeća, ona ga ne promišlja, odnosno ne analizira kao ostali junaci Kortasarovog romana koji žele da ga nekako znanjem dokuče. Ona ga osjeća i to je u vezi sa tim nagonskim životom i sa tim primordijalnim stanjima koje se naravno ovde protkaju pre svega, odnosno između ostalog i kroz prirodu. Još jedna, recimo, scena iz Kortasarovog romana koja je meni ostala upečatljiva jeste upravo igra Školica, kako se ona tamo opisuje, koja je negde dovedena na jednu metafizičku ravan. Dakle, ta igra Školica je put ka nečemu nedoglednom, nespoznatljivom, nečemu što je izvan granica koje znamo, za kojima na neki način žudimo, pa je to negde povezalo između ostalog ovu knjigu sa onim Disovim stihom izvan svakog zla, jer to su zapravo između ostalog i te školice, odnosno potreba, kako je to u tom romanu opisano, dakle da se pređu te granice i lirski subjekt ove poezije se upravo nalazi u nekom međuprostoru, odnosno međustanju, prikovanosti za zemlju, ali isto tako čežnje da se te granice prekorače. Taj međuprostor i to stanje, kako se osjeća to lirsko ja, je veoma snažno, ovde je upečatljivo. Tako da, u tom smislu, nije jednostavno, ne samo mladim pesnicima, nego pesnicima uopšte da donesu nešto, možda, ne bih rekla novo, ali u svakom slučaju autentično, a Jovana je to svakako uspela. Još jedan, moram priznati, još jedna varijanta je bila naslova za ovaj moj tekst, a to je Trava peva, zato što se u Jovaninoj nekoliko pesama pominje trava u različitim varijacijama, baš na jednom mestu da taj lirski subjekt peva pesmu Trava. Sad, Trava peva malo bi me možda udaljilo od onoga što sam žela da kažem i možda asociralo na drugi jedan roman, druge spisateljice koje baš nema toliko veze sa ovim, to je Doris Lessing, čiji roman baš i nosi taj naziv Trava peva. Radi se naravno tamo o drugačijim odnosima, ali opet se pojavio Dis sa pogledom trava iz njegove tamnice i nekako se tu ukrstili ti, između ostalog i neki metafizički porivi koji se osjećaju u ovoj knjizi koja, opet kažem, jeste, dakle, pre svega jedan govor o osnovnom, elementarnom, onom što smo zaboravili danas u šumu raznih protoka informacija, okovanosti različitim normama ponašanja. Dakle, ovo nas sve vraća biću kao takvom. Dakle, u tom smislu ova poezija dakle, nas je opet povezala negde ili asocirala na tu metafiziku, pa između ostalog i Disovu, ili pomenut ću takođe i Rastka Petrovića, zbog toga što je on na jedan novi, autentičan način govorio o prenatalnom životu. To je njegova bila obsesija, dakle, tajna rođenja, ali dakle, tog prenatalnog života. Ovde je opet, kako sam na početku rekla,
tajna rođenja, ali rođenja kada već se ono zaista i desi. Sada bio bi tu niz pesničkih slika koje bih ovdje mogla da pomenem, ali mislim da je to bolje da čujete iz Jovaninih stihova. I ne znam sada da li ja treba da nastavim sve odjednom da kažem ili ćemo praviti neku pauzu. Pa nećemo praviti pauzu, sad mišli da kasnije malo porazgovaramo sa toliko o svemu, ono što ste zamislili. Pa ima još nekoliko stvari, ovom prilikom bih još navela, čuli ste Jovaninu pesmu koju je pročitala pored ovih imena koje sam ja pomenula iz naše književnosti i dobro, naravno, Kortesara, tu su i, dakle, pre svega anglo-američka poezija, dakle, tu je i Silvija Plath, i Anne Sexton, pa i Marina Cvetajeva, između ostalog, koje su nekako bile Jovanine sabesednice i saputnice, rekla bih, i kroz ovu knjigu, kako je ona između ostalog i promišljena. Ono što bih mogla još da kažem, što se strukture same tiče, dakle, jag Vidlika, Uberi me i unutrašnji predel i unutrašnja trava, zaista veoma uslovno i uopšteno rečeno. Tu je reč o različitim odnosima. Recimo, u ovom prvom odnosu, kao što sam rekla, možda pre svega žene, pa i žene kao majke, Uberi me je to ljubavni pre svega odnos, unutrašnji predel i unutrašnja trava, više neka introspekcija i taj ciklus razlikuje od ova dva po tome što je hermetičniji i po tome što, makar se u mom čitanju tako učinilo, dok je u prva dva to bio neki kontakt ili razgovor sa drugim ili potreba za drugim ili pronalaženje drugog bića, razmišljanje o njemu ili kako god, u ovom poslednjem je, dakle, to se više okrenutost ka sebi, odnosno pokušaj da se pronađe neko svoje ja koje se i ne pronalazi između ostalog, a pokušaj između ostalog pronalaska Boga ili gde se Bog vidi, a Bog raste u travi, opet dakle trava, i ta unutrašnji predel i unutrašnja trava upravo ima veze ovde i sa, između ostalog, i sa nastavkom pesme. Važno je istaći naravno i sam naslov Uberi me, koji ne samo zato što je središnji drugi ciklus po njemu poneo naziv, nego zato što se zaista može to čitati u svim ovde pesmama. On je srećno pronađen, rekla bih, i jeste, kao što ste vi, Marija, pomenuli iz ovog saopštenja žirija, dakle, i izazovan, provokativan i tako dalje, ali on je prosto dat u jednom rasponanoj skali mogućnosti značenja šta je to Uberi me. Pa on ima različite tonove i opomene, i saveta, i molbe. Dakle, sve ti različiti osjećaj, doživljaj, prelivi tih unutrašnjih doživljaja su upravo pronađeni i dobro u ovom naslovu, između ostalog, takvi su i u čitavoj knjizi. Ima naravno tu još drugih važnih tema, kao što je recimo tematizacija pored ljubavi, tematizacija telesnosti i seksualnosti, ali to je normalno u vezi sa ovim što sam rekla, pre svega atmosferom jednog primordijalnog i nagonskog života i potrage i za sobom i za onim drugim. Način na koji je napravljena ta potraga, dakle od majke, ljubavnice, odnosno žene, pa do potrage za Bogom, je između ostalog takođe jedna od niti koja se provlači u ovoj knjizi i mislim da je i zbog toga ova knjiga na jedan dobar način komponovana. Ako nešto budete želeli posle mene još da čujete ili da nešto još pojasnim, evo ja ne bih se sada odnosila više vremena. Na kraju, ja predlažem da sve ovo što ste rekli još malo ilustrujemo čitanjem poezije. To je najbolje. Najbolje, da čujemo još nekoliko pesma. Ima jedna jako dugačka pesma, nije jako dugačka, ali dugačka, to je Putnici, ali je iz poslednjeg ciklusa koja upravo govori o ovome što sam pokušala da nekako približim, to je to kako se glas lirskog ja
pronalazi sam sa sobom, odnosno kako ima i nema sebe ujedno i kako se gubi zapravo kroz. Jeste poduša, pa Jovana možda može ili kasnije ili kako god želi, ali meni je to jedna od omiljenih pesama. Možda da je čuje. Da, kad si pomenula da je čuje. Putnici. Samo ćemo da naglasne, ne znam koliko se čuje. Malo glasnije. U sebe bih primila i iz sebe izlila pjesmu koja bi tekla mirno kao zalaženje. Moj glas je moj, on nije glas drugih, nikad spor, ni mudar. Vrisnem ga dalje u brdima, gledam za njim iz voza. Samo kad osjetim namjeru u stopama putnika, gledam im u oči. Namjera je obično namjera skrivača. Igru im poreknem i nađeni se zbunu. Male školjke se rastvaraju same na pijesku, rađajući mjesečine na usputnim plažama. Putnici skrivači ne vide ništa. Moj glas nije tuđi glas i njime školjkama zapjevam. To poveća gustinu zraka u peu. Crna sjenka glave mog malog sina pravi mrlju na nebu prolaznog mjesta. To mjesto sa zelenim i žutim kućama je svako mjesto na Balkanu. Mnogo nas je i vruće, jedna žena popravlja svoju maramu, patašnu, razvezuje i veže pertle na cipelama. Izgleda kao da joj život tek počinje, toliko je namjere u besmislenoj kretnji. Imam nagon da povratim, da je raščupam, da joj viknem u lice da je sve jedno. Kad dođe kući ponovit će sve. Nezreli imaju potrebu za rutinom. Na nekim poljima rastu suncokreti samo u sumrak. Djevojčica me zavoljala i pita me da sa njom nastavim. Ona ne vidi suncokrete. Vidi ih svjetlucova kosa mojih sinova sa kojima dijelim tu radost na gliglisko, na čuđenje ostalih svjedoka. Uzbuđenje pripomisli na sve živote u osvjetljenim stanovima. Uzbuđenje obuhvatam sve. Pokucam na sva vrata, sretnem se sa Zolinim realijama, razlozima i mogućnostima. I to me grotlo uzroka i posljedica baca u opijenost životom samim, u mržnju i strasnu ljubav prema njemu, prljavom i bolno makar. Sjenka lica mog sina u oknu miješa se sa upornim granama. Podsjeća na moranje, podsjeća na ljubav, strasnu ljubav, podsjeća na zatvor, na nebesa, na zatvor na nebesima, nebesa za davljenike, anđele za nebesa. Kaže mi da je sa mnom, ali tamo gdje me on grli ja ne stojim. Putujem daleko, ka bolnici u kojoj je moj čovjek sa konstrukcijom od kosti i metala, sa šakom od igle plava. Moji sinovi nisu njegovi. Anđeli sišli sa plavih nebesa, moji sinovi nisu ni moji. Moj glas nije moj. I glasom koji nije moj, ni spor, ni mudar, pjevam ti prolazim. Stvarnost se dešava u međuvremenu. Knjiga Uberi me, koju večeras promovišemo, objavljena je kao 36. knjiga u ediciji Dokovi. Za njeno grafičko oblikovanje pobrinuo se Radoje Rakočević, urednik izdanja je dr. Bogdan Trifunović, a pogovor, kao što ste već čuli, Kosmos iz Pupka Rađa, po kome je i ovo veče i nazvano, napisala je Sonja Milovanović. Inače, knjiga Uberi me je objavljena zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, štampana je u tiražu od 300 primjeraka, kod Čigove štampe iz Beograda. Zainteresovani na kraju večeri mogu i preuzeti svoj primjerak. A pre nego što dam reč našim mladim čačanskim pesnicima koji su večeras u publici i koji bi podelili sa nama svoje čitalačke iskustvo ove knjige ili neki komentar, pitanje, ja ću prva pitati Jovanu, ono što nas možda sve ovde najviše zanima. Koliko je nagrada Mladi dis uticala da se ovaj neki književni put promeni? Da li je uopšte uticala i šta se desilo posle toga? Znači, neke su promocije održane, koliko znam, već u ponedeljak u Beogradu, na jednom književnom festivalu. Šta je promenila nagrada Mladi dis i objavljivanje ove knjige u tom životu? Pa evo taj dio koji su upravo sama pomenula, između ostalog sam pozvana na jedan festival u Beogradu. Dakle, negdje jesam ostala vidljivija u tom smislu, ali za mene ova nagrada i dalje malo čudo. Zbilja jeste, u proteklih 6-7 mjeseci imala sam ozbiljne profesionalne obaveze i skoro da nisam knjigu prosto dohvatila. Sinoć u autobusu jutros čitam je na
skoro kao da to nije moje, kao da i prosto se čudim i dalje se zbilja čudim da nad tim stoji ime Vladislava Petkovića Disa i to je prekrasno. Nije mi se desilo ono što čini mi se obično čuje, da se poveća neka odgovornost za sledeće pisanje. Ja jesam pisala nešto novo, zapravo ima jedan manje ili više gotov rukopis, ali dakle tu neku sad dodatnu odgovornost odnosno na to nisam doživjela. Zato što je meni pisanje valjda moranje. To naprosto bi se verovatno dogodilo i da je bila ova nagrada i da nije. Ali zbilja ja sam pomisla na nagradu. Tako da mi. U publici su mladi čačanski pesnici Milan Gromović, Branimir Pađa i Jevđeni Julijan Dimitrijević, koji su ovu zbirku pesama pročitali. I ja bih prepustila sad, najprije Milanu bih dala reč da kaže sve o svemu. Hvala. Sad mi je jedno pitanje palo na pamet, kada je pesnikinja progovorila. Vi isto slušate pesnike kada razgovara i kada govori poeziju. Kada nastaje ta poezija? Ti si naučni radnik, majka dvoje djece i kao što si spomenula, imaš mnogo obaveza. Gde u svemu tome nastaje pesma? Zapravo, ne gde nastaje negde duboko, u tebi, nego kada stižeš da je zapišeš i kakav je to ambijent? Vjerovatno je najtačnije kuriozan. Zato što onda kad to prosto dođe, a to se meni tako dešava, tako mi se desilo sa ovom zbirkom i tako se desilo sa rukopisom, takođe koji je nastao. To kad krene, onda to prosto ne može da stane. Moj doktorat je 3 ili 4 mjeseca stajao dok nisam drugi rukopis završila, jer naprosto mora da se završi. Tako da tad se apsolutno hvata sve, svaki tren. Uglavnom noć, rano jutro. Ako ćemo već i o nekim vremenskim odrednicama. Da. Prosto zato što je moranje, onda meni ni ne pada uopšte na pamet, recimo, evo takvo pitanje kao kad to nastaje. Ono mora. Tako kad se dogodi. Da. Hvala. Što se tiče zbirke, jedno pitanje u vezi sa formom. Pre nekoliko godina objavljen je i nagrađen jedan esej o Disovom stvaralaštvu koji se bavio ličnom zamjenicom ja u Disovom delu. Interesantno je, ja sam se sjetio Milana Mladenovića, kada kažem, kada mislimo o sebi, u stvari mislimo o nama, da ona čuvena pesma Ljubav, čini mi se. I onda, baš sam analizirao tu paradigmu ove lične zamjenice u tvom delu, ali gledam nekako da moje pitanje bude ipak u vezi sa sadržinom, a ne u vezi sa formom. Neverovatno je da je ja istovremeno ti, a da je u stvari i ja i ti dete. Da je sve to u jednoj simbiozi, onako u jednom ulančavanju neprestanom. Samo sam htio da kažem da je to sjajno. Možda nije pitanje, ili da daš i ti komentar neki na to. U svakom slučaju to nije nešto što se dogodilo s predumišljajem, odnosno, sjećam se dobro trenutka kad mi je rečeno da sam dobila nagradu i kad sam prosto izlistavala kasnije taj tekst, da se malo uredi, da sam upravo sama bila zabrinuta nad tim ja, možda na jedan površan način, u smislu da, ne znam, ali prosto da ne predominira, jer to zaista nije ja. Mislim, ja nastajem u susretu sa drugim. Samo se tako zove. Da. Tako da lijepo zapažanje. Ajde, ostali pesnici. Dobro, ajde. Moram, evo ja sam već jednom malo pre rekao, mogu na ti, ja nisam prešao zvanično, dobro su. Pa nisam mogao da se odlučim koji od velikih duhova, ali zaista velikih duhova zrači odavde. Tako me pesma Nagost podsjeća na onu Stazu Višegrad, koju pominje Andrić. A onda kad razmislim o tebi, mogu da kažem da sigurno nosiš deo svoje zemlje u sebi takođe. I onda mi ova poezija sva liči u isto vreme i na plod zemlje, kako Pavić naziva prozu, a i na plod, vrhunac ćutanja.
kako Pavić također naziva samo poeziju i Miću to primećuje, ja volim nešto ćutanje, tu sam Mene je oduševilo, između ostalog u pesmi Mogućnosti, ovo moje sad, izjednačeno sa trenutkom tvog čitanja i mog pisanja. Meni je to isto vreme neka sjajna ljubavna izjava i način sagledavanja jednog dela, pa mi ova pesma, jel te, i horizontalnim pravcem, a istorična, kako kaže ovde u njoj, a u isto vreme i doživljava vreme kružno, što se meni mnogo sviđa. I onda sam morao da letim iz pesme u pesmu sa osjećajem velikih pisaca, ne zbog forme, nego zbog nečeg tu. Ima i zbog forme, ali ne. U isto vreme moram reći da je baš onako originalno, a Putnici me podsjeća na jednu priču Saramagovu, Most se zove. To je kratka priča, ima ovako, jednu ovako samo rečenicu, pa onda u zagradi sve ostalo, objašnjenje te rečenice i to kako se majka obraća detetu. Dete koje je opčinjeno mostom i koju, njemu je to čudo, a majka u jednom momentu kaže, koji most? I onda se ledi ta slika, dete se povlači u sebe. Tako da mogu reći da sam oduševljen sa znanjem, se baviš pedagogijom. Da. I time da ćeš sigurno i svoje zemlji i svoje deci dati ono najbolje, a i deci koja će ovo čitati, meni je to nevjerovatno. Se nadam. Hvala. Ovo su inače, meni je neobično u ovom trenutku sve, zato što zapravo ja prvi put, izuzev tih parkojskih ljudi, čujem kako je neko nešto doživio od ovog teksta i baš mi svet ovaj trenutak i hvala što ste pa vjerovatno ste i namjerno dozu nakloni, ali lijepo mi je da primim to. Ja ne umem drugačije, ja sam da ću ja biti loš u ovome. To mi stvarno inspiriše, pogotovo kad čuješ, pa izdali smo mi sad, pardon, Milan, izvinjavam, navik. Ja sam sad, ova zbirka što je objavljena, Mladi čačanskih pesnika, ja je pročitam i dođem na promociju i pesnici počnu čitati, ja počnem da plačem i sad meni kažu, pa jesi ti ovo čitao? Rekao, ja jesam, ali upravo drugačije doživljaj kad čujem od tebe, to je divno, prosto, eto, meni se dopada, jako. Hvala zbirka. Ja ću možda kratko, nevezano toliko za knjigu, a malo mi je šlagvo dali Marija i Eđo. Marija pre svega kada je pomenula tebe danas, odnosno šta je knjiga promenila u tvom životu, a Jevđo kada je pomenula Anirane slogove, to neku knjigu, ja sam primetio da nekako poezija malo, ajde da kažem, vaskrsava, da malo ponovo dolaze u neki mainstream, mogu da se reći. Samo bih kratko objasnio, posle sad svega toga, pretpostavljam da je sad tvoje ime već pomalo zvučno u nekom književnom svetu. Kako vidiš poeziju danas, generalno u Srbiji i Crnoj Gori, mislim da čak isto, i kako vidiš posle toga sebe u poeziji? To za zvučnost imena baš vjerovatno nije tako da nekog živim prilično autistično, tako da ne vjerujem da je dobro. I meni se čini, onoliko koliko ja poznajem pjesničku scenu, da zapravo ona jeste u nekoj vrsti ekspanzije, vjerovatno i u prethodnih 10 godina i nadam se da će zapravo tako da ostane. Čini se da ima mnogo više mladih pisaca nego mladih pjesnika nego mladih pisaca, čini mi se. Ovi konkursi za prve zbirke mislim da upravo čine, otvaraju upravo prostor za tu vrstu afirmacija, mada ih je malo. Dakle to, kako sebe vidim, uopšte ne znam. Mislim, ne znam. Zato što ne znam da li će se nastaviti i kako će se nastaviti. Pa upravo, to mi je prilike bio razlog da postavim tako pitanje, zato što ti sa mnogo strasti govoriš o svom pisanju i to je skroz opravdano, pazi, ne bih da preterujemo sa komplimentima, ali meni si otkriće, zaista predivno je to što sam čuo od tebe sada.
i moram da priznam da nisam pročitao knjigu, nisam stigao od svojih nekih obaveza, ali ovo što sam čuo malo pre, što si govorio, meni je predivno, ovo je zaista predivno i nekako je i autentično i nisam, čak i u admiralnim slogovima se pojavili neki dečaci i devojčice, uslovno rečeno, koji su isto tako otkrići, koji su mnogo bolji od mene, moram odmah da kažem. To nije merilo nikakva, nego hoću samo njih da negde bodrim. Pa me zbog toga i zanimalo kako vidiš sebe u budućnosti, kakvi su ti planovi, sad taj drugi rukopis, razmišljaš i o nekom mobilnijem formatu, pišeš samo poeziju, nešto generalno o sebi. Sve što sam do sad napisala jeste poezija, zapravo ovaj drugi rukopis je jedna relativno obimna poema i ja sam već bila u nekim razgovorima sa nekim izdavačkim kućama, na njima alternativnim u Srbiji i možda se nešto toga i realizuje, evo sad prosto ne mogu da govorim ništa. Olakšava li nagrada put? Kad ja napišem mail, obično ne pomenem, kao ni brojne druge detalje, ne zato što mislim da, nego prosto zato što mislim da rukopis treba sam da kaže za sebe, ako ima šta da kaže. Tako da, ni biografiju koju je danas Marija pročitala, ni, dakle, ja ću pošaljem 3 rečenice, mobe da se pročita i da dobijem neku povratnu informaciju i dobila sam par povratnih informacija i evo, vidjet ćemo kako će to teći. Ali zapravo lakše je sa prvim rukopisom, mislim, makar zato što imate 3 ili 4 konkursa, pa evo, to je prostor za, a sad već šaljete izdavačima i nadate se da ćete dobiti odgovor, a to baš nije. Pošten način, znači da pomogneš ništa, samo da pošalješ tekst. Spominje se nakon mladih. Pa eto, samo iz tog razloga. Jovana, inače ja sam je zamolila da pošalje biografiju, a ona je poslala zaista 2 rečenice. Znači, to se ne zove biografija, to se zove rođena tad i tad. Objavila je jednu prvu zbirku pesama u Berine. Očitava lična karta. Da. Dobro, ukoliko, imamo još neko pitanje iz publike? Ja imam još jedno. Evo, izvoli, još jedno pitanje. To je glavno bilo malo a onda predlažem da čujemo Jovanu još neku pesmu. Malo pre pomenuta ženska strana, ženski ugao, ajde da kažem, gledanje. To me oduševilo, pesma Konfesija i pesma Nagost, upravo, su me obe podsjetile, jedna i aludira delimično, pošto se veruje u krvotok kamenja i nema u njoj oprosta, jedna aludira na Magdalenu, a Nagost me podsjeća na Magdalenu, i Ticijan ima jednu prelepu sliku, Magdalena pokajnica, gde baš ta svetlost je usmerena na nju, pa i kroz ove pesme nekako delovala usmerena na Magdalenu. Pre svega, oduševila me ta rešenost, ovdje nema mogućnosti oprosta. Rešenost je veličanstvena i to je ono što u drugom telu, kaže Milorad Pavić, da su i demoni promenili pol, pa će postati žensko i anđeli su takođe i hvala na ovome, to je moj najjači utisak je ostavila ta pesma i ona poslednja u zbirci koju sam prvo pročitao o Bogu i o travi, kad sam taj dan naišao na zamandalje na vratu u crkvi. Tako da hvala ti. Pa i Maga je Magdalena, Maga je stvarno tega nazva. Jer ona je Magdalena. Ako smo pri kraju, ja samo jedno moram da se zbilje zahvalim. I to prije svega za ovu liku potrebnu informaciju, dakle prvi put čujem kako je neko doživio da neko u pjesmi da mi je prebacio, baš prebacio. Pa, hoćemo da čujemo za kraj još jednu pesmu. Može. Dve. Evo, Konfesija. Ja vjerujem u krvotok kamenja. Po njemu padaju anemična tijela ptica bez krila, kao kiša, bez zvuka. Jedino krv šušti dok promiče. Krv celuloid u suvim prstima. Unak je obao dan bez vazduha. Tako i se produžava, duže. Ja vjerujem da se nisam rodila. Dijelim sudbinu molekula kao i stvari, tiho se igram života. Kamena i stokrvnica, vjerujem da je moguće umriti nerođena. A si muero, Federico, si muero i si amo je isto. Si muero, Federico, umriću gladna, nenagledana. Umriću kako je Emily umrla.
ljepoti sklona kao suncu zemlja i zbog toga silno prezrena. Kroz pjeskoviti dažd pravednih se probijam, neželjena izazivačica pristanka. Orkanski neporeciva bezoku posmatram. Slušam tiho cviljenje kamenja. Kamenje se podiže, na mene se baca. I dok čujem kako mu krv žubori, krilate osude kao nebo prima. U nebo i sama premetnuta. Ovdje nema mogućnosti oprosta. Ne, da sam to. Olakšavaš. A ja inače rastanje zapravo mnogo volim. Rastenje. Osjećam majčino mlijeko u ustima kao ljubavnu glad djetinjstva. Hranim se dugo bubama iz vjerinjaka, u sumrak svicima, kad želudec je lampa. Zrelost trči za mnom i ne stiže. Mlječne zube u bilici nosim. Kosti mi rastu jureći ka nebu, kičma se kolebljivo giba. Bila sam dječak ne tako davno, ekseri i blato svakog dana. Moja kosa naseljena vašima i kratka i igre rata prođeše. Tragovi su ostali na ponos moje majke, izrasli mi listovi muškarca. Jednog su jutra i grudi porasli, ti cvjetovi i dalje bez namjere stoje. Prosto probijanje pokorice, pupljenje, meni se desilo lako. Dječak i djevojčica, lutka, uzdižem se na poljani nejasna. Moj učitelj je gola priroda, služim se njenim pojavama. Živce oštrim na zapadnim vjetrovima, elektricitet mi raste oko glave. Oči nikad ne zatvaram, nikad ne spavam i pjevam pjesmu trava. Ne maknuši se s mjesta, sve sam probala i najradije berem slova. Građena sam od odraza, lažnog materijala. Pomjeri ogledalo, ogleda se druga. U meni ne raste ništa očigledno, moj me oblik ne obuhvata. U tišini čekanja priznajem, gutanje skliske istine sam željna. Sisanje pravog prisustva, nesumnjive materije, nedvosmislenog značenja. Željna i nehrabra, ostajem pusta. Trava me pomajka, klicom određena, nikad nije podučila. Svoja se koža zarađuje i bira. Lice se napada i osvaja. Kasnije dan, hladi 30. zima, a sloboda u izboru nije se desila. Moja najavljena smrt se odvija nedugo posle rođenja. Pauza. El presentimiento. Predosjećanje sloma, sumnjivog rastenja na koji nisam dala pristanak. Mlada sam, kao smrt ravnodušna i neće joj trebati dugo. Evo je. Igličaste krhotine svečanog krovilja raspršuju se na sve strane. Padaju sporo kroz osunčan prostor. Susret sa zemljom je mek, vraćanje u utrobi nalik. Prizor privlačan, događaj lak, lom i ni manje ni više. Još neko vrijeme svici iz mene svjetlja. Meni ostaje da zahvalim dragim gošćama što su večeras bile sa nama, da zahvalim veoma harizmatičnoj publici i naravno da ne zaboravim Kancelariju za mlade koja je uvek tu kada zatreba i koja nam je ustupila ovaj prostor omladinskog kluba u Čačku. Pozivam vas da budete s nama i 22. maja, utorak, ugostit ćemo u Čačku strane pesnike sa Kipra iz Slovenije koji su gosti festivala Treći trg iz Beograda. Festivala Trgovnice poezije i organizacije Trećeg trga iz Beograda. To bi bilo sve za večeras. Hvala na pažnji.